y'ekitanda yamuziika. Mazima ekitinka kirebaga ekinareba izobere omukazi kwita omusiiza akamukoma omusuka akamukoma mu ntondobare akatimba ekiina akahika kumuziika akatayo n'amacuma agayamwitise na n'enkoni na n'ebisaka ebinareba by'entanga kugira ngo abuzabuze oburari. Nari amacumu enkoni entanga n'ebishaka hamwe n'ebishaka kandi yona cyangwa ikindi akarebaga kugana nzarwa mu rubuhungu. Abaturage bashobora kunyakufa yaherekere kurebwa izoba ryo kubanza turgire omukiro cya Sunday amatagi yargakombeka ahakereziya kaba nkosireba kaba mutwira umucumi sitakucuma ngo mukaza ari umucumi aba polisi bamaze kucondoza bari atarushunga yona bakwata umuhanda bashuma bagaruka mutahoni kubabiri bagaruka mutahoni polisi kitebe kikure cyansi kakigaruka kiterera twabiri tu n'aba polisi aba station yabwoga ekitebe kikure cyansi kacibagira mu kize mujiro ubwira mugaruke mwirukange mugaruke muze kumenjwe ju ngo mukazi yakonfaminga ngo akitiba yamuzika ari munjo zikire. Nikigambwa kunyakufa yabeiratura na yetombe itera omukazi we ombebembezi kwariho omburizo omwe owahambira amakaje korgayijaha kuyaheze kuturumu kuyamara mu biro bike batandika mu butabanguko omumakomo ninga twiza twabita nk'abataka wagira kwaba kansoringa konka Patrick yagumanagumezamo na reporting wanje otomukazi ayangere yarema atabwe nshonga zisumu atwaza kutire sumu taba turya atayumuka byo kurya atagenda terere sumu w'ikigo nkoko. Yes mu families nk'abo butikirizana bo babusorovinga guhezera mu mporampo tikirizana vyembugwamo babusorovinga mporampora bonka abantu bukwana byebyo bigaho navenjyaho naho red message ura surprising munonga. Ekikorwa eki Sharon obwahatori mu kihome kya Nsiika ashoboreira abe byo kwerinda kwabandize kubaho okurwana kw'amaani atyo akamucumita ekihosho ekyamwihira mu magara gensi. Umuntu omukutambura kweye kandi bakayagambira omukazi ngo akumena atazi takakiresha hemwe kwekamu omukiro yagambira omukazi atayitwahika erichi mu rubero ryo kwita omushijo rukukwana mbwene hati naza kuryitsa hata omukazi ahura yatete mu munda ekyakozere kwabera ryaho areba bagwa hansi omukazi naho azaho bimushobera omushijo bakweta bino mugisha Patrick umwisyo kugomo hata omukazi kwakuza kumwetegereza arango omukazi omushijo yagizire ki yafira hata ronda owaraze kugambira bimushobera amanya hati baza kumukoma so hata cyakozere aplaningire yaronde fuka nesururu yatimba umukishenge cyabo omushize yamukomo mushuka yamusindika muteko mu gice cyina yamuzika. Eki kiteganise munonga abebembezi n'abanga bakashobora kukirukucwa ishokya hamutwe batyo bakatera umuranga shakuhango kandi nyonko mwembezi nijumbore kikorwe kiya impabara abakaza n'abashija abashwirine kuko barabe bagira bizumba kagabo at least bagiye banywana babo zubu umukayehe bero byingi ahubwo butagamba haragame gukorwa kwebi kugira ngo abantu kuba kugizira butikeza ngano maka bagire koti yabo y'abantu babiri family umukazi n'umushija bagire koti yabo kwagira agire imbere yabaho bashitamo umukoti yabo nka family barebe nshonge yabaho bagaruke bagigushore ibyo bihe bagumize mu neka yabo ko mu maka ubwiro bwingi n'uburetwa marwa kandi harona nabo kurese njaga nabo kuryeme amirungi mbene bintu twetaka tubirubweho kandi waza kunywa twarwa onywa tuke takarengesereza. Kigambwa ku Patrick obwahato mugenzi abaire nazarwa mushanga omurishema aho yafurikire akaza buheju omyaka mukaga ehingwire agagasha kwa Gerard Tugume ahabwa Tayari West omurubweju.